Pozdrav svima koliko vas ima i dobrodošli na kanal Tesla Tech. Srdačno vas pozdravljamo i želimo da se, kao i uvek, na našem kanalu osjećate prijatno i kao kod svoje kuće. Današnja emisija, odnosno današnji vlog, posvećen je jednom vojvođanskom selu koje je možda malo po veličini, ali je veliko po svom duhu, po svojim ljudima, po svojoj istoriji, po svojoj mladosti i po ljubavi koju meštani ulažu u očuvanje svoje tradicije. Reč je o Stajićevu, mestu u srcu Banata, nadomak grada Zrenjanina, mestu koje na prvi pogled deluje mirno i tiho, a u sebi nosi jednu veoma lepu, iskrenu i vrednu vojvođansku priču. Ovo nije priča samo o jednom selu. Ovo je priča o ljudima. Ovo je priča o deci. Ovo je priča o roditeljima. Ovo je priča o tradiciji koja i dalje živi, igra, peva i traje. I ponajviše od svega, ovo je priča o kulturno-umetničkom društvu Sava Stajić iz Stajićeva. Pre nego što se posvetimo samom kulturno-umetničkom društvu, njihovoj igri, njihovim uspesima, nagradama, trudu i ljubavi koju ulažu u ono što rade, želimo najpre da vas upoznamo sa samim Stajićevom. Želimo da kažemo nešto više o tome gde se ovo mesto nalazi, kako je nastalo, koga je naselio, kakva je njegova istorija, koliko ljudi danas u njemu živi, ali i zašto je baš Stajićevo jedno od onih mesta koja zaslužuju da se o njima priča mnogo više nego do sada. Jer ako želite da razumete jedno selo, nije dovoljno da znate samo gde se ono nalazi na mapi. Nije dovoljno da znate koliko ima stanovnika, koliko ulica, koliko kuća ili koliko je udaljeno od prvog većeg grada. Da biste razumeli jedno mesto, morate da upoznate njegove ljude, njegovu dušu, njegovu decu, njegovu pesmu, njegovu igru i njegovu želju da ono najlepše što ima sačuva za generacije koje dolaze. Upravo zbog toga smo i poželeli da napravimo ovaj video materijal. Ovaj vlog nije samo jedna obična reportaža. Ovo je ujedno i mali omaž Stajićevu. Ovo je priča o jednom mestu koje ima čime da se ponosi. A u centru te priče nalazi se jedno kulturno-umetničko društvo koje svojim radom, disciplinom, talentom i ljubavlju prema folkloru pokazuje da tradicija u Srbiji ne živi samo u knjigama, ne živi samo u pričama starijih, već da ona i danas živi na sceni, u koracima naše dece, u njihovoj igri, osmehu, nošnjama i ponosu sa kojim predstavljaju svoje selo. Poseban povod za ovaj vlog jeste i veliki uspeh koji je ostvarilo kulturno-umetničko društvo Sava Stajić iz Stajićeva, jer su ova divna deca nedavno osvojila prvo mesto na 9. međunarodnom festivalu folklora Đivđan Fest u Vrnjačkoj Banji. To nije mala stvar. To nije samo još jedan nastup, još jedan festival i još jedna diploma koja će stajati na zidu. To je priznanje za rad, za odricanje, za trud, za probe, za putovanja, za nošnje, za muziku, za svaku kap znoja uloženu da bi se na toj sceni predstavilo nešto što je mnogo veće od jednog nastupa. A to je identitet jednog naroda
jednog kraja i jednog sela. Ta deca nisu osvojila samo prvo mesto. Ta deca su osvojila srca ljudi. Osvojila su publiku svojom igrom, zlatnim opancima. Osvojila su poštovanje. Osvojila su pažnju svih onih koji znaju koliko je teško u današnje vreme održati folklor, sačuvati decu u kulturi, zadržati ih uz igru, pesmu, disciplinu, zajedništvo i ljubav prema korenima iz kojih potiču. I upravo tu dolazimo do onog najvažnijeg dela ove priče. Iza svakog osmeha te dece, iza svake nošnje, iza svakog putovanja, iza svake probe, iza svakog nastupa i iza svake osvojene nagrade stoje i njihovi roditelji. Stoje porodice koje izdvajaju svoj novac, svoje vreme, svoju energiju i svoju snagu da bi njihova deca mogla da igraju, da putuju, da se takmiče, da uče, da rastu i da sa ponosom predstavljaju svoje Stajićevo. U vremenu u kom mnoge vrednosti lako odlaze u zaborav, u vremenu u kom nije uvek jednostavno obezbediti sredstva za kulturu, za decu i za tradiciju, ovi ljudi pokazuju šta znači ljubav prema svom mestu, svom narodu i svojoj deci. Zato ovaj video ima još jednu veoma važnu svrhu. Ovim videomaterijalom želimo ne samo da predstavimo Stajićevo, ne samo da prikažemo njegovu lepotu, njegovu istoriju i njegove ljude, nego naravno i da skrenemo pažnju javnosti na kulturno-umetničko društvo Sava Stajić. Želimo da ovim putem dođemo i do onih ljudi dobre volje, do privrednika, donatora, prijatelja kulture, ljudi iz dijaspore, ali i svih potencijalnih sponzora koji bi možda baš u ovoj priči mogli da prepoznaju nešto vredno podrške. Hvala im unapred. Jer podržati jedno kulturno-umetničko društvo u malom mestu kao što je Stajićevo ne znači samo pomoći folklor. To znači pomoći deci. To znači pomoći porodicama. To znači pomoći očuvanju tradicije. To znači pomoći da srpska pesma, igra, nošnja i običaji nastave da žive. To znači ulagati u ono što ne može da se kupi novcem, a to su identitet, pripadnost, kultura, koreni i ponos jednog naroda. Zato vas danas vodimo u Stajićevo. Vodimo vas u jedno banatsko mesto koje možda nije veliko po broju stanovnika, ali jeste veliko po srcu. Vodimo vas u mesto u kom folklor nije samo igra, već način da jedno selo sačuva sebe. I vodimo vas u priču o deci sa zlatnim nogama, zlatnim osmehom i velikim talentom. Deci koja su svojom igrom i umećem već pokazala da zaslužuju i pažnju, i poštovanje, i podršku. A sada, kada smo vas uveli u samu priču i kada smo rekli da je današnji vlog posvećen i selu Stajićevu i kulturno-umetničkom društvu Sava Stajić, red je da se malo bliže upoznamo i sa samim mestom koje je iznedrilo toliko lepe energije, toliko dece, toliko igre, pesme i toliko ljubavi prema tradiciji. Stajićevo je selo koje se nalazi u Srbiji, u Vojvodini, u Banatu i pripada onom delu naše zemlje koji je prepoznatljiv po širokoj ravnici, pitomim predelima, vrednim ljudima i jednom posebnom, mirnijem ritmu života. Po istorijskim opisima, Stajićevo je osnovano i naseljavano početkom 20. godina prošlog veka,
a kao godina osnivanja često se pominje 1922. godina. Stajićevo su naselile srpske porodice iz više obližnjih banatskih sela, među kojima se pominju Elemir, Aradac, Farkaždin, Ečka, Taraš, Kumane, Botoš i Orlovat. Prema predanju i istorijskim zapisima, selo je dobilo ime po pravoslavnom svešteniku Stajiću, koji je bio povezan sa doseljenicima, naročito iz Taraša, i imao je važnu ulogu u formiranju novog naselja. I upravo taj podatak da je ime sela vezano za jednu duhovnu i istorijsku ličnost daje Stajićevu još jednu dimenziju. To više nije samo geografska tačka na mapi, već mesto koje već u svom imenu nosi trag ljudi koji su učestvovali u njegovom nastanku. Jedan od veoma važnih simbola Stajićeva jeste i Srpska pravoslavna crkva u selu. Izuzetno lepa crkva podignuta 1934. godine. Ona nije samo verski objekat, već i važan deo istorije, kulture i identiteta ovog mesta. Posebno je značajno to što ova crkva ima i status spomenika kulture od velikog značaja, što jasno govori da Stajićevo, iako malo po veličini, u sebi nosi kulturnu i duhovnu vrednost koja prevazilazi lokalne okvire. I tu se ponovo vraćamo na ono što je i srce ovog vloga, a to je kulturno-umetničko društvo Sava Stajić iz Stajićeva. Jer kada jedno malo mesto ima kulturno-umetničko društvo koje okuplja decu, neguje folklor, predstavlja svoje selo i osvaja nagrade, onda to više nije samo lokalna aktivnost. To postaje ponos jednog mesta. To postaje dokaz da tradicija nije ostala u prošlosti, već da i danas živi kroz mlade generacije. Nadamo se da ste uživali u ovoj priči, da ste osetili bar deo atmosfere ovog lepog banatskog mesta i da ste prepoznali koliko ljubavi, truda i posvećenosti stoji iza svega što ovo selo i ovo kulturno-umetničko društvo danas predstavljaju. Ako vam se ovaj video dopao, bit će nam veliko zadovoljstvo da nas zapratite, da podelite ovaj video materijal sa svojim prijateljima, rodbinom, porodicom i svima onima koji bi voleli da čuju nešto više o Stajićevu, o Banatu, o Vojvodini i o lepoti naših malih mesta koja čuvaju velike priče. Posebno vas pozivamo da, ukoliko ste u mogućnosti, podržite kulturno-umetničko društvo Sava Stajić iz Stajićeva, bilo finansijski, bilo kao sponzori, bilo tako što ćete proširiti vest o njihovom radu, njihovim uspesima, njihovoj deci i njihovoj borbi da tradicija ostane živa. Ponekad jedna podela, jedna preporuka, jedna lepa reč i jedna pružena podrška mogu da znače mnogo više nego što mislimo. Jer kada podržavamo jedno ovakvo kulturno-umetničko društvo, mi ne pomažemo samo jedan ansambl. Mi pomažemo decu, pomažemo porodice, pomažemo roditelje, pomažemo jedno selo. Nadamo se da ste uživali u ovoj prezentaciji kako samog sela Stajićevo, tako i divnog kulturno-umetničkog društva koje u njemu živi, raste i sa ponosom čuva tradiciju. Dakle, do nekog narednog susreta, srdačan pozdrav svima i svako dobro. Srdačno vaš Teslavtek.